Good morning, everyone. This is Urhobo Bible Reading platform. Today I'm reading Matthew chapter 9, verse 18 to 19 in Urhobo language. Obi ri Matthew uyori royi irere awo royi ikwegberere rite ikwegberere. Verse 18. Okay, rawojeta otana ke ayina sieva ovuna olotu ovu de bruri ode yere oda takene omoteme omegbe re ugwu biko yari rewu rigwe obokpaho rere wosimu. Verse 19. Yesu devre ode nene kugbe idibo royin wekobiro